Yes, kanonye mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha kuri utwo mu masaha ya nimugoroba. Turi ku mugoroba wo ku itariki enye z'ukwa mbere plutôt, 2025. Birumvikana rero ni amakuru aba agezweho abarebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Tuba tugiye kugenda tubyinjiramo tubapudetinga gake gake tubabwira uko situation ihagaze. Turaza gukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, nyamuneka kuko amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, byaba amakuru arimo aturuka mu mujyi wa Uvira, byaba arimo aturuka by'umwihariko mu bindi bice bigiye bitandukanye, byose tugiye kubyinjiramo mu buryo bwihuse cyane. Turaza by'umwihariko gusimbukira mu bice byano mu misozi miremire y'Iminembwe, tubapudetinge tubabwire uko situation ihagaze, naho hari amakuru menshi agiye ahaturuka turaza gukomozaho. Turaza by'umwihariko kubyinjiramo mu buryo bwihuse, ariko kandi nyemera mbere yo kugira ngo tubyinjiremo tubanze dusuhuze abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko ni abantu b'agaciro gakomeye cyane. Badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, Zimbabwe ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Turaza by'umwihariko rero gukomoza kuri byinshi nk'ubu tuvugana, Perezida Tshisekedi yasabye gukoresha imvugo ijyanye n'agaciro ka leta n'ubumwe n'igihugu cyangwa se bw'igihugu muri rusange. Turaza kubikomozaho tubabwira uko situation ihagaze. Turaza kugaruka gato kandi ku kijyanye n'amakuru arimo avuga by'umwihariko ku masasi menshi cyane yabyutse yumvikana mu mujyi wa Uvira. Tuvugana tubazanira ripoti ya risasi n'amagiroyi. Aya masasu icyavuyemo ni igiki, bimeze bite? Turaza kubikomozaho tubive imuzi n'umuzingo. Turaza kugaruka by'umwihariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubabwire yuko nyamuneka ibirimo biragenda bivugwa by'umwihariko na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ibinyoma byambaye ubusa, byaba ku bijyanye n'ingabo z'u Rwanda bivugwa ko zafatiye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati ibyo byose ni ibinyoma byambaye ubusa. Turaza kubikomozaho tubapudetinge tubabwire uko situation ihagaze. Turaza kugaruka ku kijyanye n'imirwano ikomeye cyane ya AFC M23 ifatanyije asakiranyemo na Wazalendo mu bice byo muri teritwari by'umwihariko ya Masisi. Turaza kubikomozaho tubabwire uko byifashe, ariko kandi turaza kubabwira byinshi bigendanye na operasiyo zirimo zirakorwa mu misozi miremire y'Iminembwe mu ibanga rikomeye cyane. Turaza kuzikomozaho tuzive imuzi y'umuzingwa, tuze gusimbukira mu bice by'hano muri teritwari by'umwihariko ya Uvira, ariko ku gice cya Gatongo ndetse na Kanungo. Turaza kuba tubikomozaho. Turaza gusimbukira mu bice byinshi tugere tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze. Turaza kugenda tubyinjiramo rero gatanu kuri gatanu mu buryo bwihuse cyane. Turaza gukomoza ku makuru arimo aturuka muri teritwari ya Rubero. Hari amakuru menshi akomeje kugenda aturuka ariho n'umutekano, politiki na diplomasi. Turaza kubyinjiramo. Rubero ahitwa za Mambasa, turaza kuba tubabwira uko situation ihagaze mu bice bya za Mambasa. Turaza kuba by'umwihariko tugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye. Tubaye ikaze rero, ariko kandi nanone ku rundi ruhande ya Kivu y'Amajyaruguru yahuye n'imfungwa z'intambara kimwe n'abasirikari ba FARDC, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'inyeshyamba za Wazalendo zishyize mu maboko y'ingabo za M23. Mu ruzinduko rwa General Sultani Makenga yahumurije abavuga ko umuntu wese yifuza kwinjira ku bushake mu mutwe ingabo za AFC M23 afite uburenganzira bwo kubikora. Yagaragaje ko kandi abifuza gusubira i Kinshasa nabo bashobora kwiyandikisha binyuze mu gikorwa cyo guhererekanya imfungwa zikarokorwa ku bufatanye na komite mpuzamahanga Croix Rouge. Aya ni amakuru mato nagira ngo mbanze mbagezeho, ariko kandi nyemera tukomoze gato kuri iyi nkuru y'u Rwanda. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyerekanye abiyita abasirikare ba RDF cyafashe atari batisibo kabisa, banagaragaza yuko ibi FARDC bikora nk'ikinamico. Kuri uyu wa gatandatu nibwo
FARDC yeretse itangazamakuru abantu yise ko ari abarwanyi b'abanyamahanga bafashwe n'igisirikare cya FARDC mu maboko, yerekana ivuga ko barimo abasirikare barindwi b'u Rwanda, barimo w'ipeti rya majoro, kapiteni ndetse n'abasivile bo mu bihugu byo mu karere. FARDC ivuga yuko ifatwa ry'abo barwanyi ari igihamya simusiga mu ruhare by'umwihariko mu ruhare rutaziguye rw'ingabo z'amahanga ziri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yunzemo kuba ngo barafatiwe ku butaka bwa Kongo Kinshasa, ngo nanone bishimangira ko yashojwe hari intambara yashojwe kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, atari amakimbirane yoroheje y'imbere mu gihugu, ahubwo ko ari igitero cyateguwe kigashyikirizwa hanze hicwa mu buryo bukomeye cyane amategeko mpuzamahanga. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yabinyujije ku rubuga rwa X, yavuze ko nta musirikare w'u Rwanda wigeze ufatirwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ingabo za leta ya Kinshasa. Ati ni ikinyoma cya leta ko nta mipaka kigirana ni Kinshasa, nta musirikare n'umwe wo mu ngabo za RDF wafatiwe muri yombi muri Kongo cyangwa ngo yerekwe itangazamakuru muri iki gitondo. Ibi ni ikinamico ribi cyane ku buryo n'ababyanditse ubwabo bataryemera. Minisitiri Olivier Nduhungirehe rero yasobanuye ko umwe mu biswe abasirikare ba RDF weretswe itangazamakuru kuri uwa gatandatu ari uwa Kinshasa yiyambaje Ndayambaje Abuba ku wa 16 Gashyantare 2024. Uwari umuvugizi wa FARDC muri Kivu y'Amajyaruguru Lieutenant Colonel Njike Kayiko amwerekana ku mugaragaro nk'umusirikare wa RDF ukomoka ahantu hitwa Kayonza. Bisi byo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Yavuze ko kandi Colonel Njike Kayiko ubwo yari yibagiwe ko umusore yari yarigezwe kugaragaza hagati ya Mutarama 2024 yambaye imyenda isanzwe yanduye cyane, kandi ko ibirenge bye bigaragara ko bitigeze na rimwe kwambara inkweto za gisirikare mu buzima bwe bwose. Nduhungirehe rero yavuze ko Kinshasa yahimbye kiriya kinyoma mu rwego rwo gutuma abantu bibagirwa ibara riheruka gukorwa na General Ikenge. Gusa ayinenga ko ibyo yabikoze yabikoranye ubunyamwuga buke. Ibyo byagiye bigaragara mu gihugu cy'u Burundi. Rero situation ni hatari, ibyitwa ibihuha biri kuvugwa biri gukwirakwizwa na Generali Ndayisiga biherutse gutuma witwa Guillaume Bunyoni asubizwa mu bitaro bya Gitega ikubagaho, nubwo bivugwa ko ubuzima bwe butameze neza. Amakuru akomeje kugenda agaragara ku mbuga nkoranyambaga avuga ko Generali Ndayizeye yatanze amakuru y'ibinyoma avuga ko Bunyoni ateganya gutoroka ndetse akaba n'umwe mu batera kudeta igihugu cy'u Burundi. Aya makuru yabanje kumenyeshwa n'umuyobozi mukuru w'ubutasi mu ntara ya Gitega, hanyuma hashyikirizwa uwitwa Mukuna. Hashingiwe kuri ibi bivugwa ko hatanzwe itegeko ryihutirwa ryo guhita bamusubiza Gitega. Generali Bunyoni wari uherutse koherezwa mu bitaro by'ingenga bya Kira i Bujumbura arembye. Iperereza ryakurikiyeho ryavuze ko ari ibihuha bidafite ishingiro kandi bikurikiranye inkomoko y'amakuru basanga yaraturutse kuri Generali Ndayiziga. Kuva muri icyo gihe rero umuyobozi wungirije ushinzwe iperereza muri Gitega yagiye anenga bikomeye bikomeje kugenda bivugwa. Iperereza muri Gitega rero ryagiye rikorwa, ariko hagenda habaho kunenga bamushinja kuba rero yaratanze amakuru adafite gihamya kandi yagira ingaruka zikomeye by'umwihariko ku gihugu. Ibi bikomeje kugenda bigaragara i Masisi. Ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Ubutumwa bw'abanyamuryango by'umwihariko bushyizwe ku mbuga nkoranyambaga ku mutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO rero bwamaganye igitero cy'indege kitagira abapilote cy'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ku wa gatanu mu mujyi wa Masisi cyahitanye nibura abasivili bagera kuri 6. Iki gitero bivugwa yuko cyari kigendereye kwisubiza ibirindiro by'inyeshyamba za AFC M23 mu gace ka Mongeliama.
cyibasiye rero ngo abasivile benshi. Ubutumwa rero bw'umuryango w'abibumbye buturiye buvuga ko FARDC mu izina ryayo bivugwa ati MONUSCO ihangayikishijwe cyane n'amakuru avuga ko igitero cy'indege zitagira abapilote muri santire ya Masisi iramagana kandi byimazeyo icyo gitero icyo ari cyo cyose naho cyaturuka, harimo kandi n'iby'indege zitagira abadereve byibasira cyangwa bikagira ingaruka ku baturage b'abasivile n'ibikorwa remezo. Nk'uko rero ibitangazamakuru byinshi bigenda bibigarukaho, abakomeretse ni benshi cyane ugereranyije n'abapfuye. MONUSCO kandi irahamagarira impande zombi kubahiriza ibyemezo ihagarikwa ry'imirwano n'amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu no gushyira imbere ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. Irasaba kandi ubugenzuzi bwigenga no kubazwa inshingano. Ibyo nabyo ni ibikomeje kugenda bitugeraho, natwe tukavuga tuti nyamuneka reka tubibagezeho. Ibintu bikomeje gukara ndetse bikomeje gukarata mu bice bigiye bitandukanye by'umujyi wa Uvira. Amakuru nk'ubu tuvugana ndimo ndakira mu mirwano ikomeye cyane yabyukiye mu bice byo muri teritwari ya Uvira, ariko kandi mu bice bya Katongo ndetse na Kigongo. Ubu tuvugana rero bisizemo 23 iri kontrole n'ibi bice mu buryo bukomeye cyane. Operasiyo ya Amerika mu gufata perezida wa Venezuela niyo u Rwanda rwakoreye. Ibi bintu ndabona bitameze neza. Reka twikomereze, amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Ahubwo tugaruke kuri ino nkuru gatoya. Iyi nkuru Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe na n'ubu tuvugana aracyanenga bikomeye ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo burimo burashinja gukomeza gukoresha icengezamatwara n'ibinyoma bigamije guharabika u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga. Ibi byagarutsweho rero ku munsi w'ejo n'igisirikare cya FARDC cyerekanye abantu bagera kuri 15 kivuga ko barimo abasirikare 7 b'u Rwanda. Iyo nkuru yo ndabona ntago turi buyikomezeho cyane kuko twayivuze, ahubwo reka mabwire yuko ibi birimo birakorwa n'uwitwa Lieutenant Colonel Maka Kaymongoba, umuyobozi wungirije w'ishami rya FARDC rishinzwe itumanaho n'ibikorwa by'ubutasi. Ibyinshi niwe uburi inyuma mu kwerekana abo basirikare bivugwa ko ari abagisirikare cy'u Rwanda, nyamara ari ikinyoma cyambaye ubusa. Ahubwo munyemere mbabwiye yuko turebere hamwe iyo operasiyo yakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ejo hazaza politiki ya Venezuela ntiramenyekana nyuma y'igitero cya Amerika ku mukuru w'igihugu ahitwa Caracas mu gufata perezida Nicolas Maduro. Mu rukerera rwo kuwa gatandatu tariki 3 Mutarama nibwo iyo operasiyo yakozwe. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero Donald Trump avuga ko Venezuela iyoborwa na Washington kugeza igihe hazabera ihererekanyabubasha ry'ubutegetsi riciye mu mucyo. Urukiko rwo muri Venezuela rero rwategetse visi perezida Rodriguez gufata umwanya wa perezida by'agateganyo. Rodriguez rero ariko ashimangiye kuri Maduro ari we ukomeza kuba perezida wenyine. Kuri uyu wa mbere rero Maduro ashobora kuza kwitaba urukiko rwa mbere ahitwa Mahatana. Ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yari iyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshingamategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano i Washington DC ashinja u Rwanda
gukomeza gushyigikira umutwe wa M23. Mu buryo rero nk'ubusanzwe by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano y'i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishyira akarere mu kaga k'intambara ishobora kwaduka hagati ku mpande zombi, anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada Vigtamzi urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatwa ibihano bikomeye, basabye ko habaho uburyo buhoraho bwo kugaragaza kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye ku biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha, bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano rero, guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, adashoboka hatabayeho guca mu mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake bwo kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo, banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize, nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeragaho nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politike ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 n'uwitwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23, cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu
ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi, impunzi zikomeje kwiyongera. Ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba, ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero